Ćao društvo. Evo još uvijek sam ushićen jer danas mi upravo stigao Legend of Zelda Collector's Edition set koji sadrži 6 knjiga, to je gajdova od Prima gajdova i zvanično, naravno, official Nintendo license product. I sad bi malo više da vam pokažem šta se ovde zapravo nalazi i koliko je ovo gotivna stvar. Dakle, skinuo sam foliju s njega, nisam mogao da dočekam to, pa da pređemo direktno na stvar. Kao što možete vidjeti, ovo je metalna kutija, u njoj se nalazi 6 official gajdova, proćemo kroz svaki kad budemo otvorili kovčeg, dobijamo kao za čitanje knjige separator, koji je zapravo zlatne boje, izgleda kao da je od pravog zlata, šteta što nije. Takođe, uz ovaj set dobijamo i sertifikat koji sadrži broj ovog seta, pošto je ukupno, mislim, napravljeno 50.000 setova, ali više o tome u samom kovčegu. Pa ajmo da prijavljamo na stvar. Dakle, što bi se reklo, kad se otvara ovaj kovčeg, očekuješ da čuješ onu muziku iz Zelda kada otvara kovčežić, ali nema veze. Ono što prvo vidimo ovde je ova zlatna pločica koja služi da obeležite knjigu, obeleživač, tamo gde se stali da čitate. Znači, ne mogu vam opisati koliko je ovo dobro izrađeno. Ne znam da li se vidi sad na kameri ovi sitni detalji. Ovo je fantastično. S jedne strane piše The Legend of Zelda, a sa druge strane je logo, naravno. To ćemo da vratimo svako unutra i krenut ćemo sa ostalim stvarima u kovčegu. Samo sekund. Eto, kad ste ushićeni, ništa ne ide tako glatko. Evo ga. Papirić, nebitan. I prva stvar koja nam privukla pažnju, to je ova koverta, a u samoj koverti se nalazi sertifikat autentičnosti. Evo na njemu piše, koji je potpisao Eiji Aonuma. Ukratko, on govori tu da je prošlo 25 godina od kad je svet upoznao Legend of Zelda. I dalje ova franšiza je isto tako jaka, a sve ovo moguće samo zahvaljujući nama fanovima. Kao što vidite, moj broj kovčega je 35.328 od ukupno 50.000 koliko je napravljeno, tako da sam nešto iznad pola. Sljedeća stvar. 6 knjiga, fantastičnih. I krenut ćemo. Ajmo, krenemo odavde, nema veze. Prva knjiga koja nam je u ruci je The Legend of Zelda The Wind Waker HD Collector's Edition i sve knjige imaju Hyrule Crest ovde na početku, jedino im se obod i boja razlikuje od ostalih. Hajmo da otvorimo da vidimo šta je to toliko zanimljivo u ovoj knjizi. Kao što vidite, ovako izgleda glavna strana tog official Prima gajda i samo ću ovako na brzinu da prođem kroz knjigu. Znači, kompletno tipovi, gajd, isto kako da najbolje i na najbolji način rešite sve questove i kako da igricu završite 100%. Ja sam prešao Wind Waker HD, naravno nisam uzeo 100% svega, tako da ovo je sad, da kažemo, na neki način dobra stvar, s obzirom da ću možda koliko večeras da obrnem još koji sat u Zeldu zajedno sa novim gajdom. Taman da pokupim ono što nisam. Krenemo na sljedeću knjigu. Sljedeća knjiga nam je The Legend of Zelda Skyward Sword. Inače, mnogi ljudi ne vole toliko ovu igricu zato što se dosta zasniva na motion kontrolama, ali ja mogu da vam kažem da sam ja oduševljen kakva je igrica. Znači, nije dugačka, kratka je, questovi nisu teški, jako su zanimljivi i iako mnogi ljudi su uvek bili tu kao govore Ocarina je najbolja, Ocarina je najbolja, mislim da je za početnike upravo Skyward Sword odlična igra. Kako bi se naravno upoznali sa Legend of Zelda univerzumom. Opet isto vidimo da je zlatom sve. I ovaj zvuk, sad ne znam da možda čujete. Znači, zvuk otvaranja nove knjige ovako je fantastično. I ajmo isto na brzaka samo da scrollamo kroz knjigu. Kao što možete vidjeti, prelepe su stranice, baš su lepo uređene, lepo izgledaju. Fantastično. Okej. Idemo na sljedeću. Sljedeća knjiga
je po nekima i omiljena igra, a to je Ocarina of Time, samo što ovaj put Prima Guide je pustio knjigu za 3D verziju, znači verziju za 3DS. Ista stvar. Znači da na brzaka proletimo kroz knjigu. To je to. Idemo dalje. Ostale su nam još 3. The Legend of Zelda Spirit Tracks. A možete vidjeti po obudu da su napravljeni kao pruge zapravo sa Triforceima, što je po meni zanimljiva stvar. I opet još jednom taj zvuk otvaranja nove knjige. Fantastično. Inače, Spirit Tracks nisam igrao i namera mi je da uskoro krenem da ga obrićem. A ono što je super stvar oko toga je zato što sad imam ovaj Prima Guide, pa će mi pomoći u gomili stvari, gomili questova. Još 2 knjige. Najdeblja knjiga u setu je The Legend of Zelda Twilight Princess. Isto ne mogu da se pohvalim time da sam je prešao i da sam je krenuo da igram, ali sve u svoje vreme odlučio sam da pređem sve Zelda hronološki i još nisam stigao do ovog ostvarenja. Super je stvar što svaka knjiga bukvalno ima temu stranica kao i sama igra. Boje se uklapaju. Ovo je savršeno samo da listite i gledate. Na oko je predivno. Evo ga. I posljednje u setu. Legend of Zelda Phantom Hourglass. Isto ne mogu da se pohvalim time da sam igrao, ali čeka sve u svoje vreme. Pukla memory u telefonu, tako da sam morao da nastavim, jel te, odavde. Dakle, ono što sam rekao, Phantom Hourglass, još nisam krenuo da igram, ajde pogledamo i ovu knjigu, pa zaključimo našu priču. Evo ga. Dakle, kovčeg je ostao, kao što možete vidjeti, evo. Sertifikat. Naravno, pločica. I 6 izvrsnih knjiga. Toliko za sada. Nadam se da vam se sviđa ovaj snimak. Ja odo da prelistam neku od ovih knjižica, a mi se čujemo uskoro sa još nekim novim snimkom.